Pemirsa, warung babi guling Men Wenci megenah nampak sarang objek wisata sange. Kuliner legendaris sane sampun wenten duk warsa siu 900 telung benang kantun satya ngayahin pembeli. Nemonin Rahina Redite, tanggal selai Januari, warung Inucap sampun kakosekin pengunjung dawek kebungka. Karena lokal rau saking mengkudang-kudang gena tur antre antuk numas ajengan nasi babi guling sane madue rasa autentik tur nenten mauah dawek dasan warsane lintang. Sane istimewa ring babi guling Men Wenci, inggih punika ring kawentenan basa sane ketami sane ngeresep kantos ke tengah B. Piring nasi jangkep, lawar kulit bawi mendaging gorengan jeruan, miwah kuah anget sambal goreng lala. Ini harganya nih menu campur kali dasa tali rupiah, raris menu pisah selai tali rupiah a porsi. Harga sane murah nanging rasa sane jan, punika sane ngawinang, warung puniki state rame wusan merevitalisasi. Majeng ake pelanggan, ngajeng kuliner babi guling Men Wenci, taler sideng rasa yang ajengan tetamian khas Bali, sane kantun ngelimbak selantang gala. Ring tengahin ake nyane kuliner modern, babi guling Men Wenci kantun kukuh, sederhana, mewah konsisten tur setia antuk rasanya nih. Sane pindah ke Cina kesujatian rasa nenten sida ical ngelintangin gala. Indrawan, Bali TV.